سلااو ڕێستە مشەوان هێژا بولتەنە ساعت 6 ئێوارێ جوارە پێشکەشکن دە دەستپێکدا گرنگترین سەرنوچە. لە باژارê Qamişlo PD û hejmarek partiyên din amadekariyan ji bo destnîşankirina şandekê dikin da ku seredana Şamê bikin. Çekdarên serbê Tirkiye ve di kuştin û revandina welatiyan de berdewam in. Herî dawî jî li girêspî welatiyekî sivîl kuşt û nehên din jî revandin. PD keçeke Kurd ji kampên derbiderên Efrînê li gundewarê Helebê revand. Bingeha Hemîmîm ya Rûsî li Tartusa Sûriyê hate armanc kirin. Dubara Slav. Malpara Bas News li ser zarê ji derekê belavkiriye ku nûnerên her yek ji Partiya Yekîtiya Demokratîk PD û Partiya Demokrata Pêşveroya Kurd li Sûriye û Partiya El-Wehdê ya Demokrata Kurd li Sûriye û hindek partiyên din gotûbêjiyan derbarê destnîşankirina şandekê da ku seredana Şama paytexta Sûriye bikin û li gel rejîma Esed bicivin. Jêdereke Kurdî ji Rojavayê Kurdistanê eşkere kir. PD û partiyên hevbendiyê gotûbêjiyan derbarê destnîşankirina şandekê da ku seredana Şama paytexta Sûriye bike dikin. Basın News li ser zarê jêderekê belav kir. Nûnerên partiyên Partiya Yekîtiya Demokratîk PD û Partiya Demokrata Pêşveroya Kurd lê Sûriye û Partiya Wehdê ya Demokratiya Kurdî li Sûriye hindek partiyên din gotûbêjiyan derbarê destnîşankirina şandekê da ku seredana Şamê bikin li gel rejima Esed bicivin dikin. Wek jêderê daye zanîn, ew partiyên niha mijûrî gotûbêjiyan e. Beriya niha jî Cariye Elî Memlûk, serokê Ofîsa Ewlehiya Netewî ya rejima Sûriye ve hatibûne vexwendin da ku seredana Şamê bikin. Herwiha Basın News li ser zarê jêdera ku navê xwe eşkere nekiriye dibêje. Nekûkî navbera partiyan de heye derbarê endamên şandê û navê wê. Ji ber PD dixwaze şand bi navê Encumena Sûriyeya Demokratîk be. Partiyên din jî razî nabin ku şanda wan bi vî navî be. Herwiha jêderê gotgû partiyên ku biryara seredana Şamê bikin eret dikin ku dibin siya PD de seredana Şamê bikin. û gotûbêjî gihişte astekê ku avakirin û destnîşankirina şandekê gelek astan bûye. Jarî xwe ve jêdereka taybet ji arkê re ragihand. Beriya du rojan şandek ser bi rejima Sûriye ve seredana Qamişlo kiriye. Civînek dûr jê çavên ragihandinê li gel berpirsyarên partiyên Kurdî encam da. Bê ku navaroka civînê were eşkere kirin. Jarî xwe ve Mehsin Tahir serokê Encûmenên Xwecehî yên Encûmena Niştimaniya Kurd lê Sûriye ragihand. Tu vexwendin bo enekesê nehatine şandin. Da ku seredana Şama paytexta Sûriye bike. Nûnerê enekesê di nava wan partiyên ku gotûbêjiyan derbarê destnîşankirina şandekê dikin tune ne. Raporteka Fransî tekezî li ser şandina Tirkiye ji çekdaran re ji bo Libya kir û got li hember dolaran şer li kêlek hikûmeta Wîfaqiya Lîbî dikin. Televizyona REI ya Fransî ragihand ku hejmara çekdarên ku Tirkiye şandine Libya zêde bûne da ku piştevaniya hikûmeta Wîfaq bikin. Heman ji derê dazanîn ku çekdar ji Tirkiye li balafirxaneya Trablos têne xwar bê ku geşta asmanî were tûmarkirin. Tevî ku hikûmeta Wîfaq wergirtina çekdaran red kir, lê jêderên Xwecehî tekez dikin ku proseya şandina çekdaran ji Efrîna Rojavayê Kurdistanê û herêmên din ji bo Tirkiye bi mebesta şandina ji bo Libyayê berdewam e. Li bajarê Girêspiyê Rojavayê Kurdistanê grûpên çekdar yên ku Tirkiye piştevaniya wan dike welatiyekî sivîl kuşt. Hejmara kesên din jî ku zarok û kesên bi temen di nav wan de hene revandin. Jêderên Xwecehî ji bajarê Girêspî ragihandin ku çekdarên grûpa Feylaq el Mecid li bajarê Girêspî bi mebesta dizîna otomobîla sivîlekî xwediyê wê ji otomobîlê daxist û bi hesinan li serî wî dan. Di encamê de jiyana xwe ji dest da. Heman jêderan dane diyarkirin ku li aliyekî din grûpa Ehrar-ı Şerqî li gundê Zêdê yê bi ser bajarokê Silûkê ku bi ser Girêspî ve ye neh welatiyên sivîl ku zarok û kesên bi temen jî di nav wan de hebûn revandin û ew xistin girtîgeha xwe li bajarokê Silûk. Piştî ku her du bajarên Girêspî û Serêkaniyê ketin bin kontrola grûpên çekdar yên bi ser Tirkiye ve rojane bin pêkirin di derheqê welatiyên sivîl ji girtin û revandin û kuştin û talankirina mal û milkên wan têne kirin.
لباجاروک سلوک یه بسر گریسپی و سه سیویل در جامعه تقینه که ده هاتن کشتن و هجمارک دنجی بریندار کتن. جدن خوجهی بالاف کردن که ده ایواره اتومبیل که بمبارش کری لباجاروک سلوک یه بسر گریسپی و لروجاوای کردستان کلجیر کنترل هزین ترکیه و گروپین چکدار دیا تقیا در جامعه ده سه سیویلان جیان خوش دستان و چار دنجی بریندار کتن و زرار مزن گشتن مال و ملکن خلکن ل در دورا جهه تقینه. جدسپیکا کنترل کرنا ترکیه و گروپین چکدار جباجاروک سلوک و اوه پین جارن تقین رو دادن او قربانی دکون. بله تماشاوان هجان هاشی از برای خوبت میوان خواه دکتر کاوا عزیزی اندام کمیته ناوندی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا دم باش دکتر دکتر مسدی و پیدی و هفبندی برای خودن شاما پایتخت سوریه پرس دورده اوه گلو چه لجم شامی های حتی کو بده کردان براستی رو سر سوری ململانیه کی گله کی مزن هيا و يعني هم صف رجيمي نعم معارضة هم أو يعني رأي جدا هنا. يكشف أنا مثلا ناف كردال جي تقريبا سي اتجاهنا اتجاهك هي صار بريفا برياخو صار اتجاهك هي صار بأنا كسي بارتي فما اتجاهك هي الأورتيرا وسط يعني أو هردو اتجاه دي يعني نمو مثلا اللجنة الدستوري أقو دستورا سوري نو تنويساندن ونجي نونريوان ناف دستا دانوستاندن جنيفي هاي ونجي مشارك بيجن سوتشي عن جي دي قفتقول سر شروجة سوريا تيكرن سر مشكلة سوريا تيكرن وكمعارضة ودصلات إيدي أو طرفي سيم يعني أو طرفي جو نلوي آلي على أساس حكومة دخوازة دانوستاندنا كيبان ربك إيدي ديار أو بخواه نل يعني عم بيجن بيشورو وحدة إلى حد ما يعني راس ند مسدة دانو ند أنا كسيداني صار بخونا اوي مسد جي بجي ناكن يعني تابت جي بيشورو يعني بيشورو دخوازو سر بخوبه وك بيشورو آماده بمسد راه شامي گفتگو بكبو مشكلة كردي هر دخوازي او مسد و انا كسا و بيشورو وك اوجي وك يعني كيانك جوهر شام گفتگو لقال رجيم بكن يعني كا رجيم كارتش بده يعني هرن كا رجيم كارتش بده حطانها رجيم تأماد بون ندى يعني كرن ناعترافي بكردان بقولنا ما في كردان بدا وخودن جوارا هاتيه هون وكو انا كسي وقو هذالي مي الولاد راقي عندن هذالي محسن طاهر عندهم مكتب سياسي اما وك انا كسي تفخ عندن جمرنا هاتي جبرقو اما بشكل معارضه اما لشونك دي اما ممثلا يعني اما امنكار نهار شامي وقفتقو بكن الآلية كي والآلية كي دي ام معارضة انا ام قفتقو بشكل كي رسمي يعني بالاشراف امم متحدة نعم ده كو ما في كردان بدا بيجن دوزا كردي چارسر بك يعني ما في كردان بدا كردان لرجاوي كردستاني برايا من مشكلات سوري دي جدسي سوري دركتية مشكلات سوري جدسي سوريا قشتكاجي دركتية يعني أبانا يعني بيجن مفاوضات في الوقت الضائع دبي يعني تشي أساس أو مفاوضاتي جو دبن الجنيف من دستيا دانوستاندني جو دكين دبن إشراف الأمم المتحدة ده أو تشي يقول دستوري بين بيساندن لي ديار يعني بربست تحديات نقال لك مازن البيشا هم دستيا دانوستاندنا هي وهم جي البيشا كوميتان بيساندا دستوري هي يعني حتى هذا كوميتات بيساندا دستوري نكرروني برقولنا متفق مصر جدول العمل يعني اختار قلنا متفق مصر جدول العمل ايدي مشكلة كي مازال بيشاوان
رفشا سوري ويب لشكري شارع سربا وكو رجيم دخوازا بشك جي باللشكري شارع سرب وقول ادلب ده لمشكلة سوري بقشتي دي اللشكري ما يعني اللشكري لهردر لشكر هاتي وشوية جارك ودجار تشتي هاي خراكري يعني شارع سري سياسي لازم يعني بي شارع سري سياسي المشكلة سوري شارع سرنابه وبرأي من يعني عربي بيجن القضية السورية قضية دولية يعني مشكلة سوريا دي نما مشكلة كي نافخ سوريا سوري بل بوي مشكلة كي نام نتوي ده حزار بيستان ده امي ببینن رفشا سوريا چارە سەر بووە یانجی ئەفشار هاتیە ڕاوستاندن و چارەسەریەکە سیاسی تێدا هەموو پێکهاتەین سووریێ بە ڕاستیانە یانجی بە عەدالەت هاتنە دابشکردن. والله اقول من العراق تماشى يمكن وقت دولتك الدراوسي جيران وقال لك شرط مرجع خنيزيكي سوريا يعني جنود يكاد كتنا رجيم بعث الكويت وحياة دحزار السي وكتنا رجيم بعث ودستورة نو هالبجارتين يقول العراق شاد من إيران بين العراق كتي مرحلة كي يقول لك طن يعني حتى أنا عراقي ترسم جارك دي فقرب من أحكامية فصلي حفتها مجلس الأمن أنجمنا أسايشان نونتوي يعني مشكلة سوري زوزو شهر صرنا به ليه هرما آرام هرما كورسانه هرما كآرامه تبيكو شارو بفشون لعراقي هنا أجر هيا كو أو سيناريو لسوري جي شبابه ام بیشن ناکوکی دنابرا ولات ده هرم سوری ده بردوام به لی جبو کردان هرم که کردی جواز به دامزراندن او هرما ممکنه به دامزراندن هاگر مرجع کی سرکی ہے يعني هاگر یا مشکلات نا پیده ترکی چار سر بده یا پیده مشکلات خو قندیل چار سر بکن يعني بي جو أظهر مشكلة چار سر بدن يعني دبيجو إما أم هيزاجو حكم بك المنطقة الكردية ده ساتشنوري تركيا دبيجو هذا كيمياء راوبة و عشتي خاص لقال تركيا يعني إما ممكنين ورن كيانكي أبابكن يعني بيجن قواريكي أبابكن هرمكي أبابكن أو هرم لسوريا والدجي تركي راوستيا بأيديولوجيا خوب بأوا خوب فلان خوب فلان إما دبيجو مشكلة ما بالنظام ربل دمشق نب عراقي بغداد والتركيا ربل أنقرة وفلان بهم فيعني كردين سوري دبيجو إما في مشكلة شهر صار بكم أما بيدي هجر بيدي في سياسة بردوام بك تهرم شنارن يعني أو هذا هجر شنو يجي المدرسة ده بيان أو هذا ميانراو أيكو تبحث كري أو هي آمده كو وكو ألترناتيف لشونا بيدي جه خو بكرة السرسينوري تنابرة تركيا ورجاوي كردستان ده بله هي يعني نشرت هذيك عسكري بعنا يعني أجر وديار يجي يعني وقو قال لك محاولات يعني ودس بيش خارج يعني إنه منطقة باشور سوريا منطقة كي بن حماية كي دولي أجر بن حمايتك دولي أو تشكي قال لك باش حماية كي دولي من تركي حماية كي دولي من تركيا أجر تركيا مشارك بالرول كي سركي يعني ودو جو براستي بيدي كارب خبك حزبك سوري قنديل قطبك إدي ريكرتنك دو أرتاوي بارتيين كردي دي تشبه ضمانك دولي ده قبول كرنك روسي أمريكي جو براستي شي منطقة كي ميان راو پیشمرگی ما هدی کار بندر باز بمن رولا خوبس سینو سر سینور تركي وجي قناعة إنه إما بلور نل ديجي تركيا يعني نكاري ما هو حجات أو بهانات بردست تركيا نامينا بله طبعا اختاروا بالفعل بهدي كارب خبوك هر بيوندي خوي قنديل قطبك وبميراني إعلان بك إنه حزبك السوريين يشيما بتركيا وكل سنة تركي بنينا ومن الديجيتيا تركي كن ضمانات دولية لازم طبعا تركيا مرة نكار استهزائي وأمبيجن تنكر فراموش بك يعني تعميج نابه يعني حدودي ما حافظة حيث كيلومتر القلابة هيزكي إقليميا زل هيزة دوليا جي زل هيزكي هرمية
يعني تنكر تجاوزات بك تجاوزات نابه وحقوق نيهن يعني او دبيجي امنام اسايشان نافخوا اسايشان توي تركي بالفعل هجرجو بيدي بشكي بيكي تم خراجينا والسرفي عقليتها هان بردوان باورناك تركي جويد بهانين خدا بردوان طبعا البهانه قد بردوان بالمصلحات التركيه بتشتغل يعني ما متخازن بيدي حزبكي سوري نورمال بيندي خل دربي سينوري سوري قطبك يعني امام قشتك وجه كارم يا مهر لقى نظام قفتو قويك يمكن حقوقي كردستين ينجي اولا وكمان بين النام معارضات سوري اذا وجه بي ارتاحوا سوري شهر صار بك يعني هم ارتاحوا قنديل شهر صار بك هم ارتاحوا وسوري شهر صار كي بدي انا ركبتنا قبل قال انا كسي القر هنك القر بارتيان بيش برو وجه ما كرد قشتك كانت من يك شادر يعني بمظلات قطارة كردي ببايك هل يستوي ببايك باشا دكتور ازي بري خو بدم جريسبي وسريكاني وعفريني مديد كو برتانا مد جهاد كو بن بيكرن هيجي بردوامن حتى كانجي اف بن بيكرن در ما في سيفيلان دا وي بردوام بن والله حطاني قو شارسريه كي قشتيش بو سوري نيديتن يدي تركي كا او هيزاقو قارب تركي جور درخينا شيء يعني ودوام تركي كتي وي منطقه دخوازكي امريكي بقبول كرنكي امريكي والروسي بيرتفقين قلت لك في منطقه هم اگر جرابلس باگر عفرين باگر جريسبي باگر سريك عني انا ترضيات جبو تركي جو او خصنا شر لنا سوريا يعني وتوازنات للاسف الشديد صح حسابي كردات بنبيكرن جروبين تشاكدار بيرادبن يعني ارتشا تركيا حطنها تو بنبيكرن بيجن كوشتن رافاندن در ما في سيفيلان ده نكرنا بهتريا بنبيكرنا جروبين تشاكدارن ما نخير لقور قانون دولي المحتل يعني ايه داقير تركيا انا وهي زانا بخواتنا كاربن منطقي ازاد بكن نخير تركي هاتي بلشكري خو بفروكي خو بتانكي خو بعسكري خو هاتي او منطقه داقير كريا او انا وقت مرتزقه بخرانين يعني او انا وقت مرتزقه بخراتنا انا اقل حتى انا كابن صرف بغيت بين مرتزقه يلو عند بما مكارتين اللي دربي سوريا وبرن ليبيا ايدي يعني بالفعل مرتزقه انا او شرك ودكن شركي بمعنى او شريوان ايطالاني اباده سياستا اجندا دولتك هرمي تنفيذ كان باشا دكتور تبحث شاندنا وانج بو ليبيا يكر بس از خوازه في برسبكم ما بس تركيا شاندنا جروبين تشاكدار ج سوريا دريا تركيا بو ليبيا چی قالوا راس خوازه جوان جروبان خلاص بده والله ما بس تركي اظن سنه بستم يجي او ناكوكيانا تركي ويونان وقبرص واسرائيل ومصر لصر عم بساماني نفط وغاز لبن بحراس بي قلت خلاص حصتها كيف هذا وهيك تدو ايدي او لشكريجو سرسري بنو بار يعني دوام جواناجي خلاص بذا بتايبتجي ام بيجن جبهة النصرة وافاني بود ادلب جو انا هذا كمان بيجو جيكي جوار ببين يعني انا بفك واد ليبيا اساسيا يعني ليبيا او تخازي روج اواي ليبيا داغير بك منطقه كي تركي وك قبرص باكوري قبرص الور لشكر لازم او لشكر يقول هر البت اذن اللي ديجيوان بكشتن شيف او شيف فحطاقو هر عسكري كي ترك الور بمر قال لك مكلف بالصر رجيمات تركيا انا فانا انا ببرادشن يعني بمرن نمرن بحصل $1000 مشكله نين يعني مثلا مقابل دولار شويه فيكي جو $10,000 صار دين سالك جير شربك بمر جيرنا مشكله بينما يكي ترك الور بمر مشكله يا جماعه المهم جوا خلاص دبهم عسكري قوم سلامتيه ودك هم استفاده كي قوميتك دكتور داوي برسيار بس بكورتي از خصم تبرسي بدي 2020 جبو رجاوي كورساني بقشتي يانجي جبو سوريا بطيبات ويتشبه والله معنا تم دبمر سر هيفيا بيجي يعني بهيفي بيجي نابه هيفيا ما او براسي جيجو
PYD کار بخوا چاکسازی که برنامجی خود د رفتار خود د ریوبریا خود چه که کار به هزه کی سوری نشتمانی خوش بریاری قندیل و بن تأثیرات قندیل خلاص بکه اگر گوچونه که سوری و رژیمی هبه رکفتنه که وی کردان هبه کردگش بهفره یعنی PYD ایدی وکه هزه کی کردی خو حساب بکه لسر ساحه سوری بو کردان اما شر بکن بدي مشخرة يا بدي مشخرة شر بكن يا بدي مشخرة لعربين يا قفتوقو بكن لين لدجي تركيا راوسن يا لدجي عراق يا لدجي دولة تقدير راوس دکتور کاوازیزی اندام کمیته نافندی پارتی دموکراتا کردستان سوریه گلک سپاس بو بشتر بوناته رواندن و لشکرکردنا زاروک و جوان کرد یه نوهاتی ده بردوامه هری داویجی کچک عفرین جیر 16 سالی ji kampên derbederiyê revandiye û tevlî leşkeriya xwe ya neçar kiriye. Tevlî hemî zagon û prensîbên navdewletî û mafê mirovan derbarê qedexekirina leşkerkirina zarokan, tevlîkirina wan di şeran de, PYD wan zagon û prensîban bin pê dike û guh nade turêkeftinan û wê bixwe beriyan ha êmze kiriye û ragihandibû. Tu pabendiyê di vê derbarê de nake. Herdem berûva jî biryar û ragihandinên serkirdeyên xwe derdikeve. Abdo Abdurrahman İsa, mamê qurbaniyeke bi navê Silva İsa Nidal e ku ji aliyê PYD ve hatiye revandin û leşkerkirin. Roja yekê mehayekê ji sala 2020 çîroka braziya xwe drupela xwe ya Facebookê de belav kiriye wisa têde dibêje. Bêxapandin û şêweyekî kenpêkirin wê xistina hestên welatiyan di xizmeta berjewendiyên xwe de di silata PYD ya çekdar ji ber ya 20 rojan ve keça birayê min ya zarok Silva Nidal İsa temen 15 salî ji nav malbata wê ku li kampên gundewarê Helebê yekû piştî êrîşa Tirkiye grûpên çekdar li ser Efrînê derbiderî wê bûne revandin. PYD ji Silva û dayîka wê re gotin ku ew ê Silva û hejmarek zarok bibin cihekî bi navê leşkergeha perwerdeyê. Ku ji zarokên şehîdan re hatiye taybetmendkirin dê ta 15 rojan lê bimînin piştre dê wan zarokan vegerînin ji malbatên wan re. Mamê Silva berdewam dike û dibêje. Piştî 15 rojên keçê bi dawî hatin, dayîka wê pirsa keça xwe kir. Jê re hata gotin ku piştî 2 rojên din dê keç lê vegere. Taku Silva û bi alîkariya hin kesan pêwendî bi dayîka xwe re kir. Jê re got ku ew lê min bicêye û li ser hatiye sepandin ku tevlî çekdariya PYD bibe bi buhaneya berdewamkirina pêvejoya bavê wê şehîd. Herwiha Abdo got ku wan gelek hewl dan pêwendî li ser dirêjehiya 5 rojan encam dan ji bo keça xwe vegerînin lê tev jî bi ser neketin. Dê sibaha roja çarşemê de yekê mehayekê ji sala 2020 Silvakarî ji nav destê çekdarên PYD ta bi 4 demjimêran bireve gihişte devera geracan ji dukanekê pêwendî bi me re kir û em egehdar kirin. Me jî yekser pêwendiyên xwe kirin û ew li ba malbateke ereb dabîn û bicih kir taku em bigihine keça xwe. Hin kaxez û bilgeyên kesayetî jê re derxin û bigihînin Helebê. Lê esayîşên PYD di egera me de diriya xwedanê dukanê re cihê Silva eşkere kirin di encamê de esayîşa PYD girtine bi ser mala ereb de êrîşî malbatê kirin Silva bi zora çekan ji wan standin bi xwe re cardî revandin. Abdo Abdurrahman İsa, mamê Silva, keça Kurda 15 salî di dawiyê de bang li medya û alavên ragihandinê û rêxistinên mafdar û yên guhdanê bi van pirsan dikin kir ku lîkolînê divê pirsê de bikin. Diyardeya revandina zarokan leşkerkirina wan ji aliyê PYD ve tevlîkirina wan dê leşkeriya xwe ya neçar de eşkere bikin ku ew kiryar bin pêkirineke zelala ji zagonên qedexekirina leşkerkirina zarokan re. Bikaranîna wan di şer û bercewendiyên xwe re. Herwiha İsa berpirsayetî û silametiya biraziya xwe û malbata wê ê xiste di stûyê PYD de got ku ew diber her zirarekê de bigihe keça me berpirsin. Daxwazara destskirina Silva ji malbata wê re kir.
پێدەش دەستپێکا دامەزراندنا خۆڤە bi sedan zarok û ciwanên Kurd yên nûhatî li jêr 18 salî di nav wan de keç tevlî leşkeriya xwe ya neçar û şer û pevçûn û ecendeyên xwe yên taybet lê derveyî Kurdistana Sûriyê mîna tabqa Reqa min bi cudê razorê kirine û bi sedan ji wan şehîd ketine. Tevlî îmzekirina PYD ji rêkeftina rawestandina leşkerkirina zarokan re. Diyekê tîrmeha sala 2018 de li gel netewên yekgirtî lê ev bi dehê caran e PYD rêkeftinên xwe bin pê dike. Tu pabendiyê pê nake û revandina keça Efrînê Sîlva tekeziyeke li ser kiryarên PYD derheqê zarokan û civaka Kurdî. بله تماشاوان هجان نهاجی چالاکوان عبدو عبدالرحمن عیسی آپی کچاروان یا بناو سیلوا لگلمنه تم باش برز عبدو برازیا و چاوا هاتا رواندن ام تخوازن تشمارا بهتر بحثا هرگولیان بکی. اهلا مرصدان باش دك دروا بله برز عبدو بکته من وقتی بیان خود گوتی کشکل ملک الجام دیکی بود مخيم في فيندو بو بله هاتنا جام دیکی ویر گوتنا معسكر کی پاورده ام کی قیس کی ببن دو رو ام اشتر بفترین ديك الشون على اساس انه معسكره ومخيمه بيش دو بيجري بفترين مدف سركت ديك القيسكي خوبرسي فيرغوتنا هيرو سبا مشتري بفترين حتى كقيسكي بيجي تليفون ديك كير جو ازي جسم ما بيجي انا زوب الكدرما ازي جسم ما بيجي وبريكي هنا كو بديك دانكر وبرجي دانكر جوردو بله ما محاولة الست شهور ما مهلادو ما محاولة بريكي هنا كو ام قيسكي بفترين اللي قلت هيرو سبا تبي نا بودي خوقيس كيف بفتليوني يعني نهال كدر يا برز عبدو حتى نهال من بيجي هر لمن بيجي حتى نهال من بيجي حتى دنيا زمان من بيجوا باشا كيشان آلي او برازيا ورافان دبو كيشان آلي بسر بهيديفا والله كجا هي بالضبط نزل بس غير او وقت بين اجهزه وانا عسكري امنيه هاو رافان باش النهاية بيجن زانياري ومعلومات لسر كاتشا وهنا قال كدرية راشا ويتشاوية تندرسيا ويتشاوية اجداني في تقريبا اتصالات قطوة اتصالات اجداني ده بيودي تنانا باشا بيدي تشد بيجا برز عبدو بيدي يعني بيدي اعتراف ضام بيدان بيدي كاكو كاتشكل جموانا والله الجنب ونوب دبين الجامعة بس حتى هيرو سبي أورتو شونا مولكي غير دبين بوستي وبالو كري تشتكى يصير فيسبوك وكري أو أنا شركتي حذف بكن يو وانا فيديو كي عكسي في بشر بكن وبالو بكن يعني مالباطا وا بري خودانا كيجان بربرسان اف برسف ددانا او قيادة دونات مخيم له كامبين در بدرين عفني لدردورة حلبة نعم اري بله برز عبدو بحثا ريم محمد جيتي كرن كاتشا شازا صالي او جي اف چند روجن هاتيه رواندن آگاهين والسر وي كاتشكي جي هنا والله هاوجي بوستو هاوجي دوني مخارج مدير سا فيسبوك يعني قش كده شو سال داوكين سال يعني دبي كدار ينزل يعني تشباب نعمل حتى وقت درس قش كوجي كرن سواء انه برزبين خو او وقت دبي غصب عن خدبن لازم حدا قدر دنا فورتيو في حزبوها باش برز عبدو يعني او امدكاري چرا دكن هيدي حاضريه خواج بو شركي دكان دا بمبستا دمكو فان زاروكان بچك دكاو تجنيد دكا والله لازم حتى كده اداره نظم يعني ده حذر بخوق يدي بايد اعتراف كده ده حذر شهيد مدانا حتى نوكو بله وورتو ده كوش كوش دكان حتى كده اداره نظم هاو برس چیه برز عبدو دري اركيرا تودكاري بانگا خوا بگيني آلين برپرسو پیوندیدار ام تخازن ارتا تشتو فضح بهذا حدا جرى ورا دين بايد الخوق اجهزه الوضع العسكري اتفاقيات جي مذاكرنا بمنظمات بهيئات انه صار مسألة قاصرين استخدام الاطفال في الحروب يعني حتى جرى دين هذه المسألة وهذا خش كنا بفترين هي حزبك بارتيك وقتها شيء بك خلا تكريم كا خوندم بدا لما قيت وانا بكشناهين ببهرة حربية وتجديد بله چالاکوان عبدو عبدالرحمن عیسی آپی کچاروان یا بناو سیلوا گلکس پاس بو بشتربوناته
جدما کو ترکیه و جگدارن بسر و باجار سریکانی و گریسپی کنترل کرنه جماره یک مزن یا خلک در بدر بونه و ددما نهاده درف شکه خراب ده جیان دکن جدن خوجهی جو باجار گریسپی جارکر راگهاندن کو در بدرن باجار سریکانی بلاف بونه و حتی وکنها جهک جبو و حواندن آوان نهاتیه دیار کرن هروها جدن خوجهی دانازانین کو لگل هاتنا ورزی زفستانی روشا در بدرن گلک خراب بویه. بله تماشاوان هجا نهاجی از بر خوب بدم چالاکوان بیرکال کوبانه ج کوبانه یعنی جی در دورا گریسپی لگلمه دم باش برز بیرکال ده بریا ام بحثا روشا مروفی یا در بدران بکن دخوازن بزانبن که چه زانیارین وال سر او تانکا کوهاتیه شاوتاندن لکوبانه دم باش سلام جوارو تماشاوانی ورا و ترسالا و پیروز به و تماشاوانا پیروز به يعني براستي بريجي دست ببكنج دوريا كوهيرو دوريا روسي تركي يا چهار مدرعي روسي بون چهار مدرعي تركي بون دست بكر جه گوندي آشميدا درباس بون گوندي آشميدا قداندن آوان او گرك وير بينجري إيزاع الكوبانيتين عسكرين جرنا جري إيزاع نابلي دكن بله گوندی خورخوره یکو دوری یکو ام به دروجاوای کوبانی دا 17 کیلومتر دوری هیلا روجاوای کوبانی نه لوی گوندی دا ملت در کتب و مظاهران پیشیا و دوریه يعني ام بين تد بابا او تيتن ابو مدرعات ماندين أو تركان ده شدي وغاز المسير للدموع بتبون تشتي ضربة سبوي بفيرانجي يعني تدبابي شوتي أو يعني أو نوشاية كواتية بلافكرين دور جراستية بريز بيركال أو نوشاية دور راستية دور راستية إكوادان چهار مدرعة بون دبابة تيتنا بون چهار مدرعة روسي بون چهار جي تركي بون بله باشه ام دخوازن تجمع را بحثا تقینان و دروجن تقین لگریسپی و لسلوک تنه رودان کیجان آلی لپاش وان تقینانه؟ راستی يعني بركي بنتكرني كل هندري سلوك وهندري جري سبي بطايبتي دبن يعني دوهم يا أبك نابي وي عمار الحجي شوفير تاكسي اوكي او بخو تاكسي كيدي شغله ددوج ددسج ابا فيلق المجد من فكرنا فيلق المجد في هذا الكتب وخاصه ذلك بقين نجاكي يعني ويشوفيري او جهاد من ويجي ل عندما فيلق المجد خاصه وعربه ويجي بستين جداس بقرن ويجي مقاومات كربون جا مقاومة قرشينا بالقافي عمال الحجي دالي هستن وعمال الحجي مريبون أولاتي عرب يان كردة عمال الحجي عرب إيجار مظاهرة الجريس بي يبول سر في أوي وخديه خديه مصطفى الحجي برا عمال الحجي هتفجي عم مري خذ ناشر حطاني با كسي هون نرنج هندري جري سبي دار نخين تشتكوا الجري السلوك جين يعني وكي او مظاهرات تناتش تنات خازن او كسي كنت هندري سلوك داج ابدا دركبن ومجلسك كيمياء عبابه لا تشتي تقيني كنت بنا او تقينا بتخمين عمدنا يعني كسي ام بين تشني بشارتنا كسل او تقينا بوريا مدى ورتا
او فصائل كل وادر ايكو ناف الخوكريه او ارتيشان اجتماعي سوريا ده ويا هناك راضينا هناك ما راضينا يعني قرا قراهيه اللي جامن تشتي كوتي وكرين ضايع قند دقند فيربين صالحيه وزيدي فاقندانا او كربون ارتشان اجتماعي سوريا مداهمه كربون مالي ولاتي لور جي زيادتري ده كسان جي بنشاف كرنا لها نتيجه تشتي يعني او مظاهره تشتي كل دجي أوا راتبن دجي كسي كل ور يعني فصائل الور راتبن ومداهمات راتبن وهناك كسبن شاف دبن تشتي مروفي يعني برز بالكار روشا دربداران چاوا جیانا خود در باز دکن ده ورز زفستانی ده تشتک جوارا تینا پیشش کرن یا نا روشا اول بن ايكو بنابر بونا لجري سبي وهنا كيوان كامبا كي فيردين كامبا تلسمنه كامبا تلسمنه جيرتشي كرنا هنا كيوان زيادتري شيست سيدو تشتك مالي او تشوبون من بجيه 5000 وتشتك مال اوينا الكامبا تلسمن هنا كي ملت جري سبي الكوبا لنا اللي روشا ملت يعني ام بين نباشه قالكي نباشه قبلكو ملت 4 جراج باجار خو بنابر ببه يعني ام بين او روشا حتما نباش بهم جار مساعدات كنتين تشتي كنتين كسي كو بنابر نبونا معيشتا وان قال لك زورا لكاي بنابر بوني كاتشاوا ببنيان بله چالک وان بیرکال کوبانه گلک سپاس بو بجدربوناته دونالد ترامپ سروک امریکا پیوندی که تلفنی لگل عادل عبدالمهدی سروک وزیر العراق انجام داد و خواست جه عادل عبدالمهدی کرکو وڵاتین ئەمریکی لە عێراقێ وەرنە پاراستن. ڕۆژە 31 مەها 12 ji sala 2019 ango beriya du rojan xwenîşanderên ser bi hejda şeعبî ve êrişî balyozxaneya Amerîka li navçeya kesk li Bexdayê kirin û Amerîka gefa kuştinê li xwenîşanderan kir di encamê de xwenîşander paş vevekişiyan. Piştî wê bûyerê Donald Trump serokê Amerîka peywendiyeke telîfonî li gel Adil Abdilmehdi serokwezîrên kar birêkerê Iraqê encam da. Daxwaz ji Adil Abdilmehdi kir ku welatiyên Amerîkî li Iraqê parastî bin. Eroha Donald Trump serokê Amerîka di twîtekê de ragihand ji bo wan milyonên Iraqî yên azadiyê dixwazin û qebûl nakin ku Îran wan kontrol bike dema wê çendê hatiye ku tiştek bo wan were kirin. Ji alê xwe ve Ebu Ala Welaî emîndarê giştiyê Melîsên Seyîd Şûheda ragihand di demanha de balyozxaneya Amerîka li navçeya keska Iraqê hatiye dorpêçkirin. Di demeke nêzik de tevaya bingeh û serbazgehên Amerîkî li ser xaka Iraqê wê werne dorpêçkirin. Herwiha Ebu Ala Welaî gefa êrîş û dorpêçkirinê li balyozxaneyên Îmarat, Siûdiye û Behrên kir û got ew paşkoyê Amerîkan e li navçeyê. Ji aliyê xwe ve ajansa Reuters belav kir ku Amerîka wê hêzên Marines ji bo parastina balyozxaneya Amerîka bişîne Bexdayê. Herwiha Mike Pompeo wezîrê derveyê Amerîka peywendiyeke telîfonî li gel Adil Abdilmehdi serokwezîrên Iraqê encam da. Pompeo bi tundî êrîş îda nekir. Daxwaz ji Adil Abdilmehdi kir ku nûnerên diplomasiyên Amerîka li Bexdayê biparêzin. Wezareta derveya Amerîka daxwaz ji welatiyên xwe kir ku di demanha de seredana Iraqê nekin. Amerîka tevaya karên balyozxaneya xwe li Bexda rawestandin û her jê derekî ragihand ku gelek welat hêzra wê çendê dikin ku çalakiyên balyozxaneyên xwe ji Bexdayê bo Hewlêrê veguhêzin. Di çarşovaya hefteyekê de 5 ciwanên Kurd ji ciwanên bajarê Qamişlo di tawan û bûyerên cuda de li Qamişlo û Almanyê û Herêma Kurdistanê jiyana xwe ji dest dane û beşek ji wan hîn jî tawanbar û kujerên wan hatinin naskirin. Hurguliyên bêhtir di vê raportê de. Ji 25 meha borî ta bi yekê vê mehê ango di heyama 6 rojan de
Bên ciwanên Kurdiyên bajarên Qamişlo di navûwan de keçek hebû, li derve û hundirê Welêt di boyer û tawanên cuda de jiyana xwe ji dest dan. Du ji wan di yekem roja sala nû de di 2020 de jiyana xwe ji dest dan. Ji derine taybet nîzîkî ji malbatê ji radyoya Rêbas re dane zanîn ku di êvara dawiya sala 2019 de ciwanekî Kurd yê penaber bi navê Mihemed Lezgîn Delalî li Almanyayê raserî binpêkirin û lêdana bikêran ji aliyê hejmarek kes ve hate û di encamê de bi tundî Mihemed birîndar bû. Jêderê serbar kir ku ji ber birînên xwe yên giran Mihemed Delalî yê 21 salî sibeha çarşemê jiyana xwe ji dest da. Mihemed yek ji endamên berê yên Koma Xelatiya Huner û Folklorê Kurdî li bajarê Qamişlo bû. Ji neşteciyên Taxa Qudûrbek lê aliyê Kemera Bajêr bû û merasîmên şîna wî li pêş mala bavê wî birêve diçin. Qurbaniya duem di heman rojê de li Herêma Kurdistanê bû ku hejmarek çalakvanên xwecahî belav kirin. Ciwanê Qamişlo yê bi navê Mihemed Şêrîn Resûl di encama ketina wî ji avahiyekî de li Herêma Kurdistanê ku lê kar dikir, Resûl jiyana xwe ji dest da. Li gor heman jêderan Mihemed Şêrîn Resûl ji neşteciyên Taxa Hilêliyê ya Rojavayê Qamişloye û 24 salî bû beriya 3 mehan zewac kiribû. Serbarî vê boyerê û tawana li Almanyayê di derheqê ciwanekî Qamişlo de hatî encamdan. 3 tawanên din li bajarê Qamişlo dewroberê wê li Rojavayê Kurdistanê hevdemê amadekariyên welatiyan ji bo pêşwaziya sala nû dê her çar rojên dawiyê de yên sala 2019 3 tawan li Qamişlo hatibûn tomarkirin û hîn jî tawanbar nehatine naskirin û tarîbûnek lê dûra pêkanîna wan heye. Hejmarek çalakvan ji Qamişlo belav kiribûn ku di boyerekê taniha Nezelal de ciwanekî Kurd bi navê Civan Salah roja yekşemê êvarî li nêzîkî nexweşxaneya Ferman lê navenda bajarê Qamişlo ji qatê çaran ve hatibû xwarê û jiyana xwe ji dest dabû û taniha sedema ketin û jiyan ji destana wî nehatiye naskirin. Li gorî çalakvanan civan 23 salî ye û xelkê gundê Tenûriyê yê bi ser gundewarê Qamişlo ve ye. Qurbaniya çaran ji ciwanên Qamişlo ji qurbaniyên zincîra qurbaniyên çekan û guleyên bêserober ji sivîlan bû. Jêderine xwecahî belav kirin ku roja duşemê êvarî keçeka bi navê Zorîn Ebdirehman Melik lê nêzîkî bazara Qamişlo di encama guleyekî bêserober de di serî de jiyana xwe ji dest da. Li gorî heman jêderan Zorîn 21 salî bû û dayika kiçekî bû û ji neşteciyên Taxa Qapî Qamişlo yê hevbeş bi Nisêbînê re ye. Boyer û tawana derheqê Zorîn neya yekemîn bû li Qamişlo Roda ye lê beriya niha û li ser dirêjahiya çend salên borî jî bi dehan kes bûne qurbaniya guleyên bêserober û bikaranîna çekan lê bajêr bi awayekî berfireh bê ku ev rewş were kontrolkirin û rêgiriyek cidî lê were kirin. û beşê herî mezin ku çekan bêkar tînin nû hatîne tevlî leşkeriya neçarbûne û bi sedemên bêserober û pirsgirêkên piçûk gulew çek bikartînin û zerarên canî têne tomarkirin û birîndar û qurbanî jî dikevin. Serbarî metirsiya di nava welatiyan de tê durustkirin. Girêdayî zincîra tawanan li Qamişlo roja çarşemê êvarî 25 meha duazdan tawana pêncan li Rojavayê Qamişlo û lê ser rêya navdewletî derheqê welatiyekî Kurd hate encamdan û tawanbar jî dîsa nenaskiriye taniha. Di vî derbarî de jêdernê xwecahî belav kiribûn welatiyekî Kurd bi navê Îmad Resûl xelkê gundê girziyaretê Abasa yê ser bi girkêlekê ve di otomobîlekî cêb rengê zîvî de ku hejmara Helebê li xwe digir di navbera gundên Elîferû girdîwan de lê ser rêya navdewletî kuştî hat dîtin. Jêderan tekeskir ku Resûl di dema hat dîtin bi werîsekî girêdayî bû û bi bihtir ji 5 guleyan hatibû lêdan û lê pêş otomobîlê avêtî bû. Her wiha heman jêderan amaje kir ku taniha sedema kuştina navborî û ne jî tewanbar nehatine naskirin. Ji 25 meha duazdan ji sala 2019 û ta yekê meha yekê ji sala nû 2020 bên ciwan ji bajarê Qamişlo hatin kuştin û jiyana xwe ji dest dan. Lê ya balkêş û cihê kul û azaran lê cem malbat û kesûkarên qurbaniyan ku tewanbar û kujerneyê naskirin û bêdadgeh bimînin û bi tenê dûseya wan lê dijî nenaskiriyan were tomarkirin. Berê temaşevanê hêja bi vê awahê em giştin dawiya bultana xwe dubara ser nûçe.
Li bajarê Qamişlo PD û hejmarek partiyên din amadekariyan ji bo destnîşankirina şandekê dikin da ku seredana Şamê bikin. Çekdarên ser bi Tirkiye ve di kuştin û revandina welatiyan de berdewam in. Herî dawî jî li Girêspî welatiyekî sivîl kuşt û nehên din jî revandin. PD keçeke Kurd ji kampên derbiderên Efrînê li gundewarê Helebê revand. Bingeha Hemîmîm ya Rûsî li Tartusa Sûriyê hate armanc kirin. شاد و بەختەوەر بن.